Lijep pozdrav dragi moji i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Nadam se da ste mi svi dobro i zdravo sa onima koje najviše volite. Danas primamo đevreke sa susamom ili simit tursko pecivo, koje je dosta fino, spolja je hrskavo, kad ga kidate imate osjećaj da je malo žilavo, unutra je tijesto dosta zbijeno, ali je mekano kao duša. Veoma ukusno i fino pecivo koje možete jesti sa krem sirom, puterom, praviti sendviče od njega, šta god vam se sviđa, vrlo je fino. Nadam se da će se i vama svidjeti. Pripremit ćemo otprilike 200 grama susama, nećemo ga potrošiti cijelog, ali bolje da ga ima više. Treba nam jedna velika šolja vode i jedna velika kašika pekmeza. Ovo je pekmez od jabuka, možete da koristite i pekmez od grožđa. Ako nemate, možete staviti jednu kašiku meda i jednu šolju vode. Ako nemate ni med, možete rastopiti jednu kašiku šećera, napraviti karamel sa ovom vodom, ohladiti pa koristiti. Ovo neće biti slatko, to je slano pecivo. Ovaj dio ga učini onako posebno ukusnim, fino se zalijepi susam za tijesto, ima taj specifičan ukus. Treba nam jedna kašika putera koju ćemo staviti da se topi, pola kilograma brašna, napravit ćemo ovako malo udubljenje, stavit ćemo jednu malu kašičicu šećera, jednu vrećicu kvasca, ova vrećica je od 7 grama. Dodavat ćemo malo od 320 ml vode. Treba će vam između 320 i 350 ml vode, zavisno opet od samog brašna. Dodajte malo vode dok se šećer i kvasac ne sjedine, dodajte puter, sjedinite još malo, znači samo da se ova 3 sastojka puter, kvasac i šećer fino sjedini. Tek onda posolite i dodajte svu ostalu vodu. Kad ste dodali vodu, istresite sve na radnu površinu i mijesite tijesto. Za ovo tijesto će vam trebati otprilike nekih 10 minuta da ga zamijesite od momenta kad ste počeli. Polako ga mijesite, dosta je onako stabilno i čvrsto. Ako vidite da je previše suho, dodajte još malo vode. Ako vam je rijetko, dodajte još malo brašna, ali ovaj omjer bi bio nekako idealan na tih pola kilograma brašna. Između 320 i 350 ml vode će vam trebati. Mijesite tijesto ovako, ono se ne lijepi, lako je sa njim raditi dok ne postane onako dosta mekano na dodir. Znači, pripremite se psihički na nekih otprilike 10 minuta da mijesite. Tijesto nam je sad dosta mekano i fino, oblikovat ćemo ga u valjčić i ovaj valjčić ćemo podijeliti na 6 jednakih dijelova. Ako želite baš precizni da budete, možete i vagati, ja nisam vagala, onako otprilike sam napravila 6 komada. Svaki ćemo oblikovati u kuglicu. Ovo je jako brzo tijesto, znači ništa ga nećemo ostavljati poslije da nadolazi. Znači onako, pošto kad ga isječemo nije pravilnog oblika, samo ga malo uobličite, napravite kuglicu i sve poredajte jednu pored druge. Kuglice ćemo ostaviti na radnoj površini, stavit ćemo jedan komad papira za pečenje i pokriti krpom. Ostavit ćemo samo 10 minuta da se odmara tako na sobnoj temperaturi. Poslije 10 minuta tijesto nam je spremno da radimo sa njim. Vidjet ćete kad ga dotaknete onako prstom i kad se napravi udubljenje, ono će i dalje da ostane udubljeno, neće se vratiti gore. Znači spremno je, možemo da radimo sa njim. Ništa, znači ne treba sat vremena da nadolazi ni ništa slično, radimo odmah. Ove kuglice stavite sa strane, odvojite jednu,
Prvo ćemo od nje oblikovati valjčić. Ovako vam je najjednostavnije da radite na radnoj površini koja nije posuta brašnom. Ovo tijesto je onako elastično, ali ima svoju čvrstinu, neće se ono lijepiti. Valjajte ga na dužinu otprilike 60 cm. Znači ne mora to biti nešto puno precizno tačno, ali eto otprilike 60 cm dužine. Pa ćemo ga ovako preklopiti na pola. Sad, da bi ove šare ostale onako što ljepše, da se ne bi polijepilo jedno na drugo, da biste lakše oblikovali, malo pospite sa brašnom. Uhvatite za ćoškove, gore držite ovu sredinu i vrtite. Kad više ne može, ovaj kraj provucite ispod kao da ćete napraviti čvor. Taj dio malo pridržite prstom, proturite ruku i prstima valjajte na tom dijelu samo da ga spojite. Da malo istanjite taj dio i da se to tijesto fino spoji. Kad ste zadovoljni sa postignutim, odvojite sa strane. Brašno koje vam je ostalo malo pomjerite sa radne površine. Ako ima brašna, neće htjeti ovi valjčići da se razvijaju, pa možete mrvicu staviti ulja, tek toliko da napravite ljepljivu površinu da vam je lakše. Ali svaki put pospite opet sa malo brašna da biste lakše ovo oblikovali. Evo ja ću vam još jednom pokazati, pa vas neću više gnjaviti sa ovim dijelom. Znači provučete kao čvor i samo na tom dijelu malo uvaljate da se fino spoji, da se poslije ne bi razdvojilo. Možete praviti 3 po 3 pa ih stavljati u susam ili da odmah kad ga napravite redate u tepsiju. Znači prvo umočite u ovu mješavinu sa pekmezom, pa onda u susam. Sad ovdje sam vam htjela pokazati, ako mokrim prstima stavite ovo tijesto unutra, dosta susama će vam se zalijepiti za ruke i dosta toga ćete baciti. Bilo bi dobro nakon što umočite u pekmez i stavite ovo tijesto u susam da posušite ruke, pa tek onda da uvaljate ovaj đevrek. Tako ćete uštedjeti na susamu. Ujedno ovo na susama sve što vam ostane osušite i koristite za nešto drugo. Da znate, ovaj pekmez znači neće dati tu slatkoću, bit će i dalje slano, a vrlo hrskavo s polja. Kad ste sve završili, malo ćemo ove đevreke povećati. Ovako ih malo razvucite koliko može. Na ovaj pleh od rerni stane 6 komada. Oni će da narastu prilikom pečenja, ali ne previše. Ako vam se ovako neki malo odvojio, samo ga spojite. Kad ste završili sa ovim razvlačenjem, nepokriveno tako ostavit ćemo da stoji još 10 minuta. Za to vrijeme rernu zagrijte na 100 stepeni. Na 100 stepeni ćemo peći 10 minuta i poslije toga povećajte na 200 stepeni i pecite još 10 do 15 minuta dok ovako fino ne porumeni. Oni su sad pečeni, dosta su onako hrskavi s polja, mekani unutra. Ja volim još samo malo za nijansu da budu rumeniji. Znači ovo je sad dok nisam vratila u rernu, sve je fino pečeno, dosta je mekano i nježno unutra, hrskavo je s polja. Ja volim malo staviti putera pa još vratiti u rernu na 1-2 minuta na najjaču temperaturu da još malo porumeni.
Dragi moji, to bi bilo to. Ja se nadam da vam se jelo svidjelo. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Pretplatite se na moj YouTube kanal. Nakon što se pretplatite, ako želite primati obavijesti o svim novim receptima Arijeve kuhinje, stisnite malo zvonce u donjem desnom uglu. Hvala vam puno na podršci koju mi pružate, mnogo mi znači. Do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno pozdrava od vaše Arijeve kuhinje.